Mojoh-joah na di Bapak Turang Rosinina bagi pe sobat Mazmur ija pepek taringan. Mari si pelajari Mazmur ta untuk hari Minggu si semal si pe-24 kan. Minggu enda bertepatan pesta silang sibadia 14 September. Mazmur ta sinen halaman 440. Referen Mazmur 830a. Nada dasarnya buat kami du sameningan G. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Oh bangsangku bagikanlah ajarku, bagikan min cakapku. Ku belaskan kuan-kuanan dengan perumpamaan. Rusia zaman sinuria ateku ku terangkan. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Tupung ibu Nuh na piga-piga ibas kalak enda nari. Si deban najra jenari tuhu-tuhu mulihkan manbana. Ingat nama kadibatakap sekawalna. Dengan si meganjang nakap sing kelini ia. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Tapi cakap kalak enda terjang biberenganca. Lalit katas tuhu si belas kena. Pusuh nala ardia teman bana. Dengan lai tepatina perpadanana. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Tapi icidahkan di bata perkuah atena man bangsana. Ia lemina dosa-dosa na janah lai kernap kana. Rusur itahan narawana. Dengan lai cidahkan narampusna. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Haleluya, siwah 152, nada dasarnya do sama dengan E. Kenca ayat haleluya endekan 2 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nembah mungkuk man bandu. Janah muji-muji kam o Kristus. Perbankam engkau mulahi doni enda alu silang dusi badia. Alleluia, 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 alleluia.
Haleluya. Bujur ras, selamat berlatih. Mejuah-juah man banta krina.